найлепшая вядучая з усіх вядучих добраранка. Кася. Вы ж згодны, што няма мне роўных. Вось дзе ўсе нашы. Няма, а я з вами. Ой, а хто там? Гэта я, паштальён Печкін, прынёс паштоўку для вашай Касі. Ого, заходзьце. Прывітанне. Добрай раніцы. Вось, трымайце. А вы хіба Печкін? Печкін інакш выглядае. Я яго малодшы брат. А, зразумела тады. Дзякуй, паважаны малодшы брат Печкіна. Так, пачытаем. Віншую з надыходзячым святам. Дзядуля Мароз. О, клас! Сам дзядуля Мароз мне паштоўку даслаў. Але чаму так позна? Не, гэта не дзядуля Мароз спазніўся. Гэта наша пошта так працуе. Чаму вы так доўга мне паштоўку неслі, малодшы брат Печкіна? Адказвайце. Не нукайце. Свята ж даўно прайшло. А вось не прайшло. Щиро вас усіх вітаю, ды на свята запрашаю. Дзядуля Мароз? Ён самы. Нешта вы на яго не вельмі падобны. Паменшалі ці што? А гэта яго малодшы брат, дзядулі Мароза. А, зразумела тады. Адны браты сёння ў добраранку сабраліся. Падарункі атрымае, хто танцуе і спявае, хто на памяць верш раскажа, альбо фокусы пакажа. Кася, хочаш падаруначак атрымаць? Хто ж не хоча? Вядома, хачу. Тады дзядуля Мароз і паштальён Печкін слухаюць цябе ўважліва. Думаеце, я іх не пазнала? Пачакайце, зараз успомню, што я на ранішніку чытала. Так, вершик. Что за диво наша елка, что за свято Новый год. Зяя елка, як вясёлка, водить з нами карагод. Малайчына. Трымай падарунак. Ой, дзякуй. Але ўсё ж таки гэта неяк няправільна. Што няправільна, Кася? Па-першае, я вас пазнала. Лесик, дзядуля Мароз і Ягор паштальён Печкін. Пазнала і не сказала вам, бо падаруначак хацела атрымаць. А па-другое? А па-другое, вы, хлопчыкі, усё пераблыталі. Новы год мы даўно сустрэлі. Не будзем блытаць нашых гледачоў. А мы нікога і не блытаем. Мы ўсіх віншуем з надыходзячым старым Новым годам. Так, растлумачце. Гэта не афіцыйнае свята. Раней людзі жылі па іншым календары, і год пачынаўся на 2 тыдні пазней, чым зараз. Потым перайшлі на сучасны календар, а ноч з 13 на 14 студзеня па звычцы называюць Новым годам. А, толькі старым? Менавіта так. Вось мы і вырашылі з Ягорам адсвяткаваць яшчэ адзін Новы год. Ой, вы малайцы, здорово придумали. Тады я вам і нашим гледачам падару да свята ранішні мультфільм. Там твайго старэйшага брата убачыш. Печкіна? Ага. Дзякуй, Кася. Хлопчыкі, увага! Хто першы адгадае маю загадку, той атрымае салодкі прыз – цукерку. Давай. Слухайце уважліва. Ён ніколі рук не меў. Маляваць жа век умеў. Я ведаю, гэта Мароз, так? Правильно! Трымай цукерачку, Ягор! Дзякуй, Кася. А я таксама ведаў адказ, толькі не паспеў сказаць, Ягор спрытнейшым аказаўся. Паспрабуй зараз паспець. Паспрабую. Адны кажуць зіма, другія кажуць лета, а трэці кажа мне ўсё роўна. Ну і загадачку ты прыдумала, Кася. Складаная? Складаная. Здаецеся? А можа, хто з нашых гледачоў правільны адказ ведае? Што вы кажаце, сябры? І вы не ведаеце. Ой, ну што тут ведаць? Сані кажуць зіма, колы кажуць лета.
А кому туди все ровно? Ну, вядома, коню. Ён же і зимой, і летом скакать може. А на самой справе, як ми не здогадалися. Значить, цукерочка мне застається. Давай я ще одну загадку, і я її обов'язково відгадаю, і цукерочку так само отримаю. Ну, добре. Яна у кожному домі гостя. У розному вбранні до різного росту. Покажуть 12 годинника стрелки, і тут же усі діти і мчаться до... Єлки. Ну, нарешті, і наш розумник цукерочку отримає. Ой, дякую, Кася. А ось цікаво, які древа упригожують на Новий год у інших країнах. Давайте поглядим. Давайте. Так, читаємо. О, у Африці упригожують баобаби. Відомо, там же у основному яни і ростуть. А ось на Кубі часто замість пальм використовують кактуси і упригожують їх гірляндами з квіток, паперовими цацками і мішурою. А, наприклад, у Китаї? У Китаї упригожують апельсинове дерево, на його чапляють множство лямпочок і називають древом святла. Незвичайно. А у Нікарагуа якое древо символ Нового года? Як думаєте? Якое? Може, кофейне? Правильно, кофейне дерево з червоними ягодами. Усё гэта даволі цікава, але ёлачка болей за ўсё падыходзіць да свята. Прыгожая, пушыстая, і потым пад ёй лепш за ўсё падарыначкі хаваць і карагоды з песнямі вадзіць. Це так, а я пропоную для нашої ёлочки пісню проспівати разом з Буронкою Дашей. А якую? Калинку-малинку. Усе за? Ну, Лесик, мог бы и не пытаться. Вядома, за. Калинка, малинка, малинка моя, у саді ягода, малинка, малинка. Эх, ну як же я люблю святи, особливо Новий год. Шкода тільки, що чекати його цілий год прийдеться. А вось і не. Зусім хутка ми ще один Новий год зустрічати будемо. Як гэта? По усходнім календарі. Ми ж, Кася, не просто так тобі мишаня подарували. У сенсі. По усходнім календарі Новий год – гэта год пацука. І надыдзе ён 25-го студзеня. О, зусім хутка! Як же здорово! Будем знову святкаваць, падарункамі абменьвацца. А яшчэ мультики глядзець? Ну, мультфільм ми і зараз поглядзець можем. Можем. Правильно! Галоўнае, калі згубіўся, не панікаваць і знайсціся. О, а з намі нехта з разумнікаў на сувязь выйсці хоча. Я думаю, гэта дзяўчынка. Паглядзім. Поглядим. Давай, хутчэй. О, дзяўчынка, я ж казала, привітанне. Здравствуйте, дорогие ребята. Меня зовут Соня. Я придумала вам очень сложное слово, поэтому слушайте меня внимательно. Этот человек обожает, любит этих животных. Догадались, кто это? Нет? Тогда слушайте мою подсказку. Если у вас есть дома кошечка, собачка, и они заболеют, то вы обязательно будете искать этого человека. О, я ведаю. Кася, а давай наші глядачі нам адкази дошлють і малюночки намалюють. Ну, давай, я не супраць. Сябры, яшчэ раз нагадуем адресы Добраранка. Поштовый 220 114 город Минск, вулица Макаёнка 9. Ці электронны добраранок tv@gmail.com. Мы будем чакать ваших листов. А зараз, як не хочеться, але прийдеться розвідуватися. Жадаем вам цікавого дня. Новых открытий и новых сябров. А яшчэ весялосці і добрага настрою. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Будзе забаўляльна і весела, Кася гарантуе.